You're for and I pay the chacha munina. Na mjidi se mumubia hoye mesme hoye. Boni bi nim mibia so boko. Ya do twedi empon na anu mwase. Se bi e boko. Maybe a ultimate cafe bia me chiao. Me mamu biara chen. Me mamu biara ha ene adwo. Sanze wiase anu nyina obi anko no se de ene kuro. Eti. Minyan. Ene moteminka enya bone kwaso. Ene entokwa ekwaso. Na imo metode bia wonama enra enwumre. Me komi be me bi platform so na me bo ofu yi pa. E sign enyanom gafo bi yenti. Ene edidi atema hodo a ekoso na mbofu. I was totally out of control. Me bo ofu because to the beer emo ya kasa. Na bibi ye no me say me call Facebook so. E say me nya be me ka say was sending message to say I check me respond na o ka so send from me Facebook no so me call hey. I be hwara me hu because messages no e bebre. Nti e ma me ye say mesa ahwehwehwe videos. Na video ni mo na me koto lady bia. Ye fe no. Mama Sister Grace Ufrakom me kwato ne se o invite enua branti bia ono so fi denche no one na twetwe komo afa asema na anu ya ikru ya obodo eso idoma fo ehinin obebi na no kan e fa sikidwan na mennuanum so won say to the bia asema wa ha anama wachi ayema na ha. You see, no matter your pains, no matter your indifferences, you have to be fair with your judgment. Miss Anamte. Me school video na me a lot of videos sir. Just say there was a lot of saying it was I saw. So be Becca say and Tim Jekeli, golden mask. Now was shadow. And no and a war the British Museum on Pakokra Kotui, Sabranti ya Kotu say. 1958 Obroni ebi bai eba denchra abankese so ebeto se tienyi ebeto se entim jakari golden mask no eda twene so ewo denchra ahemfie na menyan otan na motan asante ne sa no akanfo pa akanfo ya mahemfo no ma ahemafo ene sponsor mo se monye sa na ema no obese mo ya na mo kasa asante bada bebe wura fi se 1700 na wo kasa echichira asante no enkuro na wo no they were equally like you memi ya gunani adawuni apentem premo mene sunu nana ne me ye proud say me ya gunani obi a wadi mechiache bia ni say me ye proud say me adawuni akora na so ade a me ma ho kwan. So this is a time we people na guna for no kra no say bia nya do say bia bra ye hu ye niwu instead of ye be focus na ya chechira aguna man no ye nye sa ena be wosa branch bi si baby na o create problems no ka ba kosem te said agunafo anase agunafo be ye adancheranfo no ye ne asantefo problem menyanom na aguna yete adanse no na bretifo equality adanse na aguna yete adanse no na sabia nya adwasonafo equality adanse se nkro ibebere o manyini sin ya agunafo ebe ye nkyerafo no nkro bebere anyini sin ye enkro bebere ye ne abretufo na nante ye so enkro bebere anyini sin ye ka nkro asabi won mo waka aman mu on manyina ye de free eya sekyerafo so a
aba asora ne aduana ne de aba koanafo so ka hu sa koana ni mu na yeko ne adako fidi ba ye azana aba bretufo ne agonafo so Susie, we need to be very justice with our fairness with our way. Your submissions. Because to be a day and yet. E cry a friend of Mampon or your bretuni or order. And obey or woman for me as Santimano. E crono da so, e crono de sa Santimanum. E be also so, e cry sebi yard sebi a brow. One more chichichiria. Yeah, all that they call it like say, Omunina at dance equally like that, Gunafua. Ye di bay a dan chaff we. Near so harder than ye no a bit a penny. Baby a giant penny. And the same and us Antino, not then Cherebias in your Bibin and Bass, or Madden Charabai. Bibin and Namso, a Madden Charaba, Sasha Bibin and Namso, men quad da. And they pay free watching Kurocha Ghana, which yano, Omunina so ever bo move by year or centifo. So we need to be very careful with our submission. So, to submission, it seems that the hatred is not open or uncovering the true a year was a catcher and chilimano and chile because he had what time a cancer abacosamon. According to what Branty, I also feed in Chile. Honestly speaking, what is going on? Agenda in me or any. Was in 1958. Obronia Badenchara, Abankeseso. Ababa betcha photo. We are with the photo no. Ato screen so 1958. Na photo na the T screen so no. Me pacho anyembia. What do you kremu say? The golden mask ya na kofika Canada because o translation o ma ye no. And amen na wo followers ni bia fa na kofika Canada. The golden mask. And the namsa sa golden mask ni team Canada. Yamusa, a team jacket golden mask. So 1958 obronit me bar and then try the picture. How can you say? And no name Kofi Kakari. Ya come masker. It's a this are unbelievable. 1874. 1874. And Nana Kofi Kakari, the mask in the koi. 1874. Because Nana Kofi Kakari. And one is gallant, Wesley Gallant, you know. Yeah, there's a granting. What in the cocoa? Nana Kofika Caribreso. Nana Kofika Kakari, Ebra Moko Santopano, 1874, February 1874. And dear, then a dear bro for back, Dentra Bancasso. Yeah, 1958. I bet you said that ho, I tried the picture. It's required Nakofika Kari, a golden mask I take in 1874. At the time, no. Huh? At the time, no. Nessa will be to one customer. Ghana for the you're not being reasonable again. You are not checking the fact with the dates, checking the fact of the background of such history with the same code to the man already. What are the source of the information already? Why are you not taking the same information and go and cross-checking yourself? I don't know what I did, Mumusa. I don't know what time I did, Mumusa. I don't know what time Santa for, sir. So to see you say, I get Pia Santa for, and then I know Chloe better bonting. Eka se golden stool, and you one premay, one pimja, and you be fire, and the anani good go. Wakuya. As a casse, a da, wapun sim. Any, a friend say, and Tim da carine, a Santa Contoquano, nay, if you had a dinner fence, can you coffee? We are 2 4. Sasana tia dia, a da, Sabi, obricon for not chef in pong. Wafra ma mani nyina no do metena ho no yes ka dwa ba 3 days asana sike ba no na efiada eye kukuada ya wade fiada ne baye o mutwa hie kukuada ene tire kukuada ya kasa ya de bona da bone ya wada ya ada because abra no mfra me boss ada no echi nipa bebredi won mu e disappear ye mfra bafufuo efiada ansa na eba eti ne fe ne fiada ne ba nje fe ne sikadwa kofi na ne sabi wo be so otu ne di dia
o se etu na mu yɛmfa ne kofi ah o se etu odi kan yɛmfa ne kofi atu sembe no ni se bebrebe da bi asa no tie ye ba ko na de be na beba ye de bia mo pese mo collapse asa pese mo ka wa ko ya kwotena ho se na wo sahwi wo ho sahwi e wo ho ansa na asante ba ya wo condemn chicha kantanka obia mesin ko sahwi munko mwa sahwi ka sahwi nkro na ya mage aye different people onye nipa ba akofo eti sahwi fo ben no mu fi da nkyira baaye na sahwi fo ben na ya asantefo na sahwi fo ben so na ye wanchifo ye wo sahwi fo mu firi wanchi na baaye ye wo sahwi fo mu firi ntachima na baaye ye wo sahwi fo mu firi adanse bi firi nzema eti se achicha no chi betra bonte no akasa sahwi fo asantefo na kwachi sahwi a wo se wo ba bonte bu sa wo kwala ne se asa sahwi fo mu fuyefa na so be kasa da ntrafo na kwachi sahwi a yo so wo pa kire say because what sahwi yo so there's different people if it's sahwi and sahwi ni na different people and sahwi ni na amowi fo asase eya wo fo na na tesa asase ne so 1701 na kokon wakama ni bebia obefa bia na kokon tinipa bebire dwane because na de she asese so most people they are trying to migrate and resettle any fra dance and a core okwa wo winfo to obuni wo winfo na nete to obra emu no yes obema ne o ma ne homede so na watre na henie mu eto ayese nkrofo a wonu fra dance wanchi tachiman efiri ye fa ne say asante efiri danchira ene zema aba no obehye won mo so to mo so kan mo ho bomu ene a wo winfo ne kon edi a wo winfo ne so adana yeto a no kora ni yimu sa se no mo ho dada ki en fresa fifo sabi is that so many different people mutatro all this is because of asante fo ho tenti sabi is actually say osa awie abra wo no ye say ebrase entokwa na ye kasepa na mu odu eye abra wo mo kikire wo senti no ekotu share the nchira force because sabe na nchira dominant group a omudia akanfo ni nyina so na na bo aponsem wo ho no wotimi mobilize all that constant by alliance by so wotu ahye wo so and by say bia o invite wo amo abeka de nchira ho ye kan krofo a ye de nchirafo a ye yagunafo enkrofo sop enkrofo beka ho nyina enkrofo a by conquest and alliance e de omkan ho danchanya busuakuo danchanya agunafo nkwa na de nchirafo enti se wo ye agurani na ka de nchaba kwasema obi ye bretu ro beka de nchaba kwasem obi ye gerani obeka de nchaba kwasem ino no so the side of set pan fast ye de nchira no obi ya sinie no beka de nchaba kwasem wo pan fast wo ye de nchira no na so ye head the ruling family na ye di ade wo de nchira na ye agunafo de wufuo so asante wota na de na de bebra mu wo kwasahia wo se wo sawie sabra no 1701 enipa bebre tutu free tachiman ye na ye political bro region mu ebi e free wanchi political bro region mu ebi e free adanse political asante region ebi e free enzema eno so eno mo western of ho ebi e free e fa ne say edanchira ebi so e free ekro wa asante region me rafi ne din eno so kwofo ka ho eno mu nyina akosi akon na de mu nyina kuku eno mo say na mo mianka ehu bom say osai awie osawie ene sabi no mo ka won mu hu bom ena wo wifo ye say se mo betra asase so dia mo nso me nti ukwanne ba bi e fa ne sabi no a ye wo mo ka typical tachimafo atwi ya esa bunu kasa ukọ wo wanchi a krofo ka twi property ukọ wo mo so migrate free asante o mo ka property o mo migrate free dancha o mo ka property o mo migrate from enzema o mo ka zemachi it what is all this falsehood about? It's all the sabi fo nyina na migrate from dancha no it's all the sabi fo nyina na migrate from tachima no
What say before you get it from Wenchi? No. Also before you get it from Asante? No. Also before you get it from Adansi? No. Also before you get it from Zeman? No. But I am a migration. Woman, you know, be share o me bako. Munya Asante time. Na mo face facts. So I can say Asante ni wa. What patch say? Best Sebi so the formation of Sebi. Even Sebi Fokra eye friend say Sebi Confederacy. What is somewhere 1705? Because mo ka omo bom ko dwuro no mo say yanke omo. I don't know money a win for kon here. 1715 thereof. I know money a win for kon here. Ada ne true. And what time Asante sa no. Na Osanti na wo ka ho asem. Enkuro no omo ebeka Osanti na ni ho. Enye equally like agunafo ane ho no. Huh? Ebi ncha agunafo okuroi. Na kwa be na ye fa so be de nchirafo. Ye agunafo a ye fra danse ye ba. Ene ye bese fa bosofo ho. Sabra no wonu to say omo do omo nchare ha. Ye firi ho ye ba ye konya bosom ne ayi atumi ho ya ye firi kwa mu he ba. Enkrofo ehie ate sante no say na mo fini na e ba. Ne say ye kwaso enkrofo omo de. Ye kwadane adan ye kwadane enkrofo ya omo de omo se ye nchare ha. Ani adale nchira edini adale nchira anything mesremo adale nchira fo aye sebi eye agunafo aye adanchira fo ne no na di adanchira ne ni ho dia be de nchira ne ni ho enna bibi sunti ne bae sai na santi ni ho na so nkro no a se de equal ya agunafo ne ye ho da dansana ye be ya dan nchira be supreme na ye be ku na natibu ntokwa wo ye fence adanse ne ye de awrade abasa be di adanse so sa guna hene no enu na ma ye so ye famous because abre na dance ne dia kan state ni na so akanfo nyina fra danse akanfo nyina fra danse aje aduanafo etise ne ye pese ye try say ye be connect your history together. No matter or irrespective of BBAC yenra, BBAC yere, ekrobia o hodada. Ya gunafo, ye ncha bretu fo nyini sen ye. Aduanafo cha ye panyini. Asonafo cha ye panyini. Akwana na weko ne ada kofiri mba omo cha ye panyini. Tisane ye kan de na nsu ni wona dancha afo ni ho. Na emum ba bia ye fira ye benti de benya dancha. Sa so na BBAC ye Tini said denture is the making of Asante. Boaponsem the idea said denture in a decay boaponsem. What the idea for how many years no we? So denture tell Asante a better chain for how many years? You are not be when you want analysis ye. So I say, Anana boaponsem ye metusara. Because what me said denture kingdom every 1300. Now be kasa Asante kingdom every 1701. But yet, at the woman, you know, whom quite say, what points him or 242 or 242 the kind, what points him with the kind, only mono. It is what points with the kind when you're 450 years and when you're 550 years, no, yeah. You are not being smart. I am yes, sir. People like you are not being smart. Mimi and Nabu points him. One know here with the kind, yeah, no, a chichi. Den chirano ye nyaano so hino dikan bo ponsem no hino dikan nyaano den chira first kin nyaano o free den chira onimo set to obe chiro sentino onim no onim na kan wa fa asa koso abonsuwa no ye onen be wuntim jakari no ka ye den na ka opeso odi no onim no you are not being smart den chira and last with for 30 years and last make me a denchari akora me ya dawuni me ya gunani. But because you are not being smart, what bet you catch us dentra from 1300? No, I catch us Asante the Oben 1700. Yet what you know would decay or head and China would decay. One nim do a chiche or sentin one nimuno. You only offer a say cost your bonsoir the woo in Tim Jacadi. Onimuno. Onimuno. Ghana for I am so surprised. He says sometimes I think me ko ka se sure be ka se won na wo siasa wo ye danchirani won na wo siasa wo ye danchirani
To say a similar story, so between Cassa, a bro maso, a time, and you have the bar 1200. If you're being reasonable, Nana Quatiamia. Nana Quatiamia, Sabra no 1723 talk about buy. Only more say to you the kind. Only more say to the kind. So I don't get it. I don't me say it's people using their brain. Maybe because you be catch them say, I and now when I say so say, we are granny and training. When I bet you are not being reasonable. You are not being reasonable. What are if ni hifa? What are na ekoso we are granny and me are granny. Nana yikra. Nana no one nana me. So you cannot defeat me. So if say one what ya manwate. Makacho say munya ne mo ye no na yansi entom agufi ansa abontere. But still am mo ye. Still minim de mo pe. I don't know what you're looking for. Yeni tribe will be a friend denchero. Any tribe will be a friend Asante. Asante nye tribe. Denchera nye tribe. Wasa nye tribe. E ye bibi esi ye. And this unification is in the baye. Say di ni nyina beto tos as achim anya tribe. Wo mu nyina wo ba bi odum firi. Wo ko achim kotoku wo fra danse e wo na political Asante region nim. Achim buakwa. Wo ko achim kotoku wo fra danse e wo na political Asante region nim. Achim bosome wo fra Asante ho. No jabe wo fra Asante ho. Ko wo fra Asante ho. Sanso na ba Asante ni mu a. Wuko enne won beti chire kwama wo fra danse bedwom won mo ko chire mampon efra hinsan won mo beti chire asokore efri ayi ayase edabi bretufo wo mo chire mampon fra ayase won mo beti chire efra asokore efra ayi efra say bedwom fo kura hefa no bufiri kwana fo yi efra ayase ene ayi a friend say famina yenye de fili baby bako ena ya tete yemu ena ya keke ye ho abom ena bibi ntie nya edi ntoto ye ho so enchesa wo chen obi chen but abrana wo be ye union no wo be ye ne ntentem ja wo no na emo bakro no dia ekuo na bakosema wo chen wo panyini. What is all this going on? Let me repeat this to you again. So we ye na na yikrado nana me yana na ikrado enana yenya de yeye no na yenka yehumu se opushi anase yese se opushi humu anunum ana ate ne kankan wa hu sabi ako sabi enya do sabi abrawo oyako wanwate manwate jai ne afasum bi ntena preach peace. Sanya sana be sana ma ne dia. Meme ya da wuni da nchani Asanteni. Wo only God knows all ya gunani a it's all over to you. O ya da wuni a it's all over to me nimu. Bebeti ma basa we mi moja, mi yu moja. Se sana ti a kan wo se moja na egu mu no ebi na egu mi mu. Eti jai dia wo ye no. Ne preach peace. Because there's a lot of things that can mistakes at. I don't want to go too deep about them. So what I say? Anything, yeah, seek peace. Then Chani Asante ni problem. Then Chani Asante so that. Then Chani Asante so that. Name me then Chantini Chechra Asante. Then Chani Asante so that. It is so be ba. No the catcher of say not chief from pon. One crown so ya tro. I bet no say ane wo call dayi then Chafo di Asante force. I tro. Sa wo kwa ayi denchra twene ho ayi won mo ba o mo se ayi kotokosha ehye denchra se kotokosum denchra na kotokosum denchra kotoko council yet in 1800 after the formation of the Asante Kingdom answer the kotoko council no eba eche ye den na denchra nya to do twene ho abra Asante denchra wo mo chichiro senti no ekotuhye denchra so aso ane makobo ni fe yas mo na mo 1701 eti aye den na dia betichi na 1800 e da wo twene ho. So what else Asante you are not willing to ask questions just so be aba no be kan kwa asma to Asante so no ko
Obia ba no beka to se beto asante so no okọ. Wo ka bi enye ye because hwemwa won pekọ no wo ye wo na ba etu beka bi enye asa wo yi nsu agudi ahantem. Ha? Na wo beta ka chem se dan kira ho dada. Dan kira 12 13 ne 1400. Are you being serious? Na se dan kira ho 1200 ne 1230. Na ne yine di kan na bo aponsim. Na bo aponsim ya se anim o se to okikira santemai. Now your ko dance na tibu ntoko wie ye. Ye de aguna ni si ade na Awurade abasa. Ye be besu e be ko dukwai. Be se ko dukwai ye fan say dan kira ye ko ofin ye be se ko ebu bi ko chichiru ene mo ni adade. Ye be besu ya bankase so. Ye hira wo di kan na nabo aponsi. Na nabo aponsi mu no ochichi dan kira ma no ma ejina ye. Na bo aposem ko ye mo say to obetichira santeman ti so no ye 1213 na santeman e ye 1701 asa na bo aposem wotena ho nyini ya 500 years. Are you being kidding? Ah, me na bo aposem me pa cho me mo odinwie o na se atro no a omudi mudin e hye mu ni etwatro no e the problem obetoto nipa ntem. Mutie assembly abranti kan. Say oba na e from sister Grace no. Mama won na me say wante. Me so ya komuni. And also ye de share. So definitely we ye de share wa konwa. Aya konwa ene nana e fe say kwa for kototi swedia. Na that so ye bianani. Enya ba. What dey na wo ye na spirituality no. I love it. Because it's a revelation. Yeah, chira kanfo ene abibi ma say. Na yinim nyankopon dada. Na ye wo ye nyame no mo a, they are equally powerful. Ansa na kwati bunde ne de ba. But me who say you are being really, really unfair when it comes to Asante history and when it comes to inviting people to your page. So mumra me dese Asante fo a wo ya de on. Sister Grace, this is your second warning. Many why you say baby out you have many followers. Me, I am more than 1 billion. Who is that? And it's so person Asante history. Invite Asante no historian. They invite do no so feel say about competitor history no. Na obi entie each other. Yentie asema yenyu be man kai. Oh, did I save this at all? Okay. I think I didn't save it all. Let me go back. I don't think I did save it. Let me see. Man, save you bear me apart. Ha! I think I didn't save it. Oh, God. Man, save you bear me. You know, some patch of me, I'm Beckaka. Then the palm up on your tossem. Okay, my man, I don't know, but it seems I didn't save it. I said, before I'm deep into my saving pool. Okay, let's see here. So that Domahini issue, no, so no. What is it about putting a Ghana for anti-communication? As it may say, yeba be more actually, but Ushana, from your own opinion, want to be who the echoes will be. But you being a historian now, actually now will share the whole thing. Usha, is there anything Domahini wants to communicate? But Nipa name Tiasi, and now he's. If indeed you are being fair, oya can you frakom. Una na wati akoma konya so. Ojiri yesere na nanom na de ejaba wiase. Eti abra no anadua na fo ma aka abusia no asechira ka echefo na epanyi. Sana basona. Sana bedua na ba ayefense akona na abilitufo na ba ye agona fo no. Eti epese ebusase.
Abra wo na nanom aduanafo maaye no. Omokrom kotena so bi asantema so. Ena aka abusua nyina e kaaye no ekotena ba bi e fe na danse. Eti abra aka abusua na omaka no omkotena danse na abra no omunim ba bi amona nanom te e wo so bi asantema kwa be no mfa so isuja. E de so tene. E de so niema. But in your own history, una nanom gitum se onyankopon bodobode obade no sebi wo omone onyankopon na bakan una nan gitum se wonu mu firi soro ena sane si fom ye aduanafo omugi saade ne tum ene de wogitum ye hwe supposed to chat and all communicate. I know it's a difficult but your opinion is what I'm asking. So we have opinion be no we se na najima bedua babontene abe condemn sikadwa se konfo biele ni ofe no okonfo no che obetimi a chante anase aye mystical thing ama sikadwa firi suraba na panimu timi bie na no se ade alukade babonte won se yasoso ama wonu mpo munya kanfo nyina condemn because sa wo beji atum se Yesu Kristo sebi enya ado be ma mfa no ho anka ne ma me be ye wo no wo beji atum se Yesu Kristo sebi enya ado wonante poso Yesu Kristo onya ne ofuo Yesu etie ni frafo ni wo beji atum esa kwatafo ya de wo gitum wo di prechi wo gitum asa otuntum ni eti die na ye wo na wo siesa wo ye spirituality wo na wo siesa wo believe in African system the gods of Africa you grace wo na wo sie chese aye sure keke na wo ye even you have not wunya redemption yet you do not have relevance mind as a program keke na wo ye so if you have a relevance mind and na wo ye wunya redemption everyone kasa wo di paduanum se otuntum ne awusiki the same redemption ama nkrofo a you wouldn't even say ade no a nanadma bedu be communicate ye no e bia nipa na ente na se ekwan ba so ekwan ba na pese ete na se abara wo na hoste se wo ye spirituality wo na wo si o se wo ye spirituality se tuntum for powers etuntum for ye na ye say ye na ye we ye na create we ye na create you same person ana wo ye sa program no ti se wo ni agenda adenti na dima bedu aka santefo ho asem Newo a lot of historians are onum kra ne akanfo. I don't know why you invite Obia. No invite Obia every moment, every minute. Or person was skill asantefo abakosem. Now what damage control asantefo abakosem. One na invite no. Now so justify say Edian communication e nipa na antenna say yes also yes spirituality. Say nipa ebe hu ye tuntum for. Ye power se kura ye. Any ye mystical resistance. You see what nipa wouldn't reach. Woman tribal sentiment woman you better. They hate a Santa with passion. And the same Santa even so of course I do platform so I just feel so bad. And so me feel say they are empty minded. As or more and shady pabra bo and son woman and then I sweetie. Yeah. Incense some and I say ni how when you na say baby I did be da na yam found. You see, Grace, one boy ya on say so kasama denchra adeche. Maybe I don't know denchra adeche ko kasama omo. Ebi ya o denchra group bi o dano. E die na wofu se anto ya ajima bedudi to yi. E die ba de. In what sense? E die na anto yi. Onde ne nananum firi soro bai. Onde ne nananum ne dija bai. Ne nananom na de aduane baaye onde ne nananom sebi enyaro sebi abra omo otumi ye nsu oto da aduanafo so ja sebi nam so mo aduanafo to mu de ja baaye ne enum so anu kura no bi enu ho wa comment because we people believes in a mystical existence so we believe that it is true ye nananom na yes ade ma woni nyina so de ne ento ya wodi to yi you have to be reasonable as a gentleman what is some more I'm my phantom. I fear pre hene. Fear pre hene. Fear pre for. I'm a denture for. I'm on ye asante for. Muntini. Say, Utu free baby. Echo tina baby. And no interest say, we source no I then. Ayera.
And I say, was if fear before a denture for Omonya Santi for. Tis so to free baby, a quatna baby, and Chester was sauce not ira. Not that him denture for so ya dance for. The ruling family no mudi denture so omoye a dance for. Because dance and no free. Tibo musu remfi won machi omu kasa said denture no omu kase ye koda nchira for na ye omu nchira baby omu free safe dance. Dance omu kase fi ancient Egypt. Near Bay Ghana Empire. And African Empire utu ya na akojo nchira. But as it is now, obiale ntimi nwura bron region wa bra 1 year transit to Asante region. No way. I just said, what's that for Asante region mu kofa Ivory Coast and San Wabesim. Up to date to kule chuchakwan. Up to date. Emra me yem fanto ho. Emra Asante ni ka be fie prima hene no. O kan say do ma hene ka say fie prefo enya Asante fo. Omo fri dencha. Prof kra no aye fie pre hene. E ya we say o kan ba be che say ye dencha fo. Aye fri kwa. Ni be try na twem ye den e ko ye. Pachawati ase. Ti do ma hene ni so Nenso mo kan bi o pese o kire se woni ho kwan se adihie bi o mu firi baabi no wo onye o mu sutu so be bo na man hene yo enua be me pache se do they justify na najima bedu ni se abra ye wura ye se wo bo fie prima hene no ajima bedu sore be ka se otufo ni hu kwan isa se fie prefo firi denchara Minyano muntie asema kwa ikem. Ye ka fie prefo omo no hwan. Denchira na sebia o ye state ye obi atetimu. Ye ka so bi fi denchira. Enchire se wo yagunani. Fie prefo eye aduanafo. Ye onu ti kuro bi a e wo denchira ni mu a ye fe dwukwai. Na kurofo yi omo ye aduanafo omo nananum firi esubija Asante so. Abesi ko okro bi efe no twifo wo se ma obi nyina na chi eko twifo abesi ko okro bi efe no akomu ebi ba won we so obi twire eso tra ayi ba bank ye fan say asama kase no ni adade entokwa ebi be ba ye no abebrebe no ene nipa sa sha ase se everything se na make us video ena fie prefo se bu wonu ketem ye omo aduanafo every bia ya ye fe no dwukwai ewo ene central residential ni mu ena omusado o mani hwe tata bebebre betna bantema to omatna bantema bebre ena omusado o mani hwe ne political bro region ena wonum kọ kuro bi so fe ne bamre womu kwatna bamre no ye tachima fo kuro ena omusa eto asokọ ba bi e ne fe no dumase na odumase hene ema onum ba bi tna ema age ni nua ba yapoma wade ye ena omu free ba bi omu wono ekwachichiro onum kuro ehonye ena omu kọ ba bi ensuo wakwasi de kwa chiro mukuro so ye fe fie pre ne transita ne first transit free ba ewo ba bi o free pa eye subija Asante so ansa na ne na nagye kokobodo onum bi kọ gifo ansa na onum bi bese kwa komu ansa na onum bi ebeba ohwe so ye yakomu na ansa na binum beba sarma kese ansa na binum betena wobo akonsa wam achina asa betena sintre so etiade asem na branti working na ye ka bakosomo denchira sabi fie preduane ni onka dawuf onka ngora gonafo dawufo a omudi ade denchira na ho onka ho ne Moses ye chichire denchira no na nipa huduo bebre beka denchira no sabre tunio sa asoro de sa so ne chichire Asanteman abusua huduo bebre beka Asanteman no editi baby obia tishe bia no eho na ni tishe no matter busuaku a wodon no matter baby a wofiri nemo ade a chichire se no okosahwefo yimu a wo mo mfra Asante or from sahwefo wo mo mfri denchire from sahwefo wo mo mfri zima from sahwefo wo mo onu mfri efere sa dance from sahwefo wo mo mfri tachima from sahwefo wo mo onu mfri wanchi from sahwefo isa se ye chichire sahwe confederacy etidi asem no okay what an does no etimukasa you don't even realize how make sense fear pre way bia ni wo frɛ so bi Asante so fear pre denchira wo frɛ dance
wo denchira wo cheche denchira sa aguna ni wo mfra nanse Pachwati ase. Na so the way chichira san hwe do man he de o kan a eno so ye den ewu. Ana santen so be kire we say na sant man ne de. Wo person do ho be dwon bia, obetima ba be ye den. Abedwon ni. Sasa na tie dia na wo se eza sajima bedu 1991 wo sai 1999 wo sai no. Wo hunyansa hu se ni nua eni kumawu ene yesu bi asantema so. Wo mo na de no etena konwa so. Wo so akire wo mo no mo gi ni nso aye no mo de ne tena konwa so. Ene sa na tie dia se wo bi kotra regi bi mu ana obi wo baabi na baabi wo no som ko no wontimi mfa no ho enyoy baabi ono ewo no a ene na agima bedu fa wakonya na fa bibia na fa ko hye so bi asantema ase ana fa ko hye komu ase sasa wo na ofiri fa wakonya ko hye komu ase na ya wako so ama komu hene esasa komu na mo ye second generation mu fra komu so yes agima bedu wo point na nya ahoye ade tan and what sorry ya some emfa no na no betum dia what so nim dia ye na ye wo se wo ye one time na konya no mere no ho asinko ye odikuro emfa makomu hene ananko ye odikuro emfa matwifo hene ananko ye odikuro emfa ma ya fa ne se asante hene esa interest no betra okwo ye odikuro emfa ma ya fa ne se esubu ya asante ma so ni ye hu se obi e go back to the seed aduana ni kwa aduana fom agunafo kwa agunafom na bi fie prenya gunani fie pe ye aduanani so fie pre kanche akwachira o madanchiram wo madanchiram So what is it? Why open? But the crew money the do my head ka say omunya asante fo and the crew so me denchafo. What it? Or say asante man otumfo why no open so obi atimba bi. Is it true? Nani e denchira no pache wo ye moja. Denchira ya busuaku. Obretu ni a wono equal free denchira no me pache ne busuani ni denchira hene. Denchira fo yo mudi ade ya gonafo me busuafo no wo mo. Tis the denchira nya association na nya opina. Ayade na ase ne anything ka so denchira ni. Ayade na nkrofo asabi bi so migrate from us and the political asante region. Kwatichi wo mukuro. Ewo denchira ho na agonafo kra beto wo mo ho. Etim ka so me denchira fo. Ah, ni nkro ho dada. Ne nkrofo tete ho. Anfa na ye fred dance ba nchira betena ho. Na ye ne be powerful. Ye na ne ye too powerful and strong. E de timi tichiri kuro. Eso na omu nyina from modern chirafo. One mu nyina from modern chirafo. E na wo kodwukwa ya ayamfurifo. Ono mutia abankese so. Enkrofo na typical royals ya no mo ho. E to omo so be ka de ba de. Enkrofo asebi enya do sebi abra. No muti dwukwa e de dunkwa wa edwuru ho no. Omo so be ka de ba de. E de na omo so be ka. Evia senchichiri ye no. Aye ti say America teachiri ye. American Christopher Columbus. Akoto nipa se ono moto ho. Eso ne Red Indians in Afro or American for. And na ye wasantefo a ete ene baby e fro honum ebunu region. A lot of them omodo osisi obi a ho. Eso ne most of them busan so free obeka se o ebunu ni. Mama me enyi owura bia na dwene wo fom ye fe na abiam na dwene wo fom ankasa mpese obesua de eza sebi se wa ma ho kwan sebi anya do sebi abra ma no de sumra so jimi de ono onye yare o na emu ofa yonko no wafa no yonko baba ye why na me kra wo di pa bi se de oba me platform so ba oni pa wo nwene sei twene anim da ho si wo bo nchen nye jimi na wajimi a eni ti ye tie bio Itika obi kura be bo no man hene wo buru memu a awase denchira hene ene be ye den abe bo no man hene na denchira hene kura obi be bo ne man hene awo buru memu a awase denchira hene be bo no man hene in fact eni pa ma bo no tana ma mo kasa kura nyanse nim e kire se ade hu ni made are ho agima bedu no no wo so so ne so enkrofo kro mo ye typical agunafo fie preye bienani ni kro ene obututu ya betena dwukwai e betena dwukwai e na oda ngira ni mu
woni agorafo no a wonum wo denkyira no eni abusua bi abo enti se de se bia nya do ba santini mu a mampon wo ho ofra no ukori asantini dwabe mfe no ukori asantini sa pepepe na tie na sakwai ni munyansa agima bedu no no waye no ka bi ma no mimi na nan magonafo agonafo typical agonafo so pese fie pre akwa be so na denkyira betimi abo fie pre ma hene akwa be so awasaka wuchirem akwa akura denkyira betimi abo fie pre ma na akura ote wono aye more educated and enlightened se sa denkyira akura betimi abo fie pre ma hene na da fie pre se bi nya do wonim dwukwai enye wono ofiri ana fie pre se bi nya do se bi abra wonim se na nan fresu ya santema so de pese ebusa won se wan fie no adem abadu dwan ani ne teso na wa so ya guna ni wa na na nsu no wona nanom every denkyira guna for typical royals every denkyira abesere betre kumase bantema no wonum twa aye besi ko kira besi twitwire bom ansa na duanafo yi bom mom ba bi atena ena sasa na duanafo na di so ada enti na hu kan che denkyira hin se sasa si dia ya gunafo asase sasa si we dia wo de hiefo na kwotechire ye enti koboa wo no munya paramonsi eno de wonti binka aduanafo fie prefo ana wo se ka denkyira hin me na sabi baby agima badu odi ade no amu asase a. You see, Uncle way, what tiny sebi, ahoyenti, they are not willing to accept anything. But the more now, what has Santino? Now, unchedi and poor body tones to Pegua Santana so. Why am I someone Tansant for? When you know what Tansant for? Woman and your friend Romano, a grandfather shared a church, and then you are afforded this so. Tis a denture hene. Ana denkyira hebe ni parliament sisi eboa wonfie ohia parliament sisi obejira asase na nya fie pre asase enya agonafo asase ba be boko ana we bisa se asase na e ma de hie fie pre for ne tiso no hwan na de ye den e ma wo mo de wo mo ho ananya bia omo hye obi ase simpacho wagu to wo hwe sa no asase afie pre for tiso enya obi ana de ma wo no sene bi kan me se so pefie pre na ba kwasem a mentena bonten entietie nsonko nsio fie pre fo mu nwuyo o masen hye fie pre fo nyelai ena fie pre fo se bi anya abra de hye ni bi da so te ho ti date na abetena bonten atieti nsamfo abra de hye betimi akache onipa ba won ye fie pre asase anya mfro bi aho fie pre wodi kan betena bantema wo twa ayi efe ne setano no baby odi kan ko ye be amire ne e wotachima anim e shetachima asase ne so won ko tena tachima asase e fen be amire so ene wo mufri be amire ho ene oduma se hene ehu na na chama ponta ni wia ba e fen ya poma ya ne ho ofe ware no wo ware no odo won ko bia ye fen duma se na odo wo ko ho no se bia nya do se bia brawo woni na anwo bada woni de tena se wo yire na so ma anwo ba na wahine no na akosi atempe hu se wo bobo makonya tuntum dom no so doso eti wonu na kacho kane no ne ye kansa ase a ne nsase enkwaye nye obidia to kacho wonu so mo ankopom ba bi emetena na wonu fo makonya tuntum kosi ho ana omo kofa bia ya efe no fie piri no na omo eye yabo na wo pre na wo ho nti omo ntimi enye bibia na omo sa ko oduma sese baby ekonya edie obo na ekosi piri so na nkrofo ya sebi na omuhu wo mo no ya no wafo ase akwasi wo kwa ha no koto nsuo ana obebo na busuafo amane na busuafo kwatena nsuo no ti ukọ baby na nsuo no afa no kwasi de sa kwasi de nsuo no hono mkwachichire na fie pire na nkrofo hu wo mo sa so mba msa na mo nkrofo mu firi hin no mo se ye firi baby apire bebre wo no ene se firi baby abo bebre wo ne fie pire ana ono kwachichire mu kuro ana ono tena so fie pire so odumase na di asase ma fie pra edenti no odumase onso me fu apia invada ekwa be so no odumase wonya fie pre wonya ya fie pre nya odumase kontreda onya na komuda onya na donten da onya ni bonkum da onya ni nifa da bibi na si fie ho a no mato no safra wo no ono mko
woman woman some mum esase wonim pefe sa asase no wo ma na kopo won ma de etena to etimi pese mebusa se wo betena bonten na wo kire nsemu no ka che wo ba hema wo hema sa sese bia nya do se bia brawo agorafo asase ya kikire ye aduanafo na di so ya agima badu won na te so odi so wono akasa ne na yensu ye di nani di ni ko prison 1966 ene yi no because of asase nti na nkroma ko akabo mu ye baako krati hie nyansa na fie prasase nye danchirafo asase fie pre tu free danchira said you tu free baby bed jukwai no sa na tu free jukwai asase ne wo jukwai wo ja ho na busuafo bi aka hote ho na so wo ja ho ene wo sa pa ba fufuro be pe ba ntematena e me pa asase fufuro se busua won na se free ho be pe ba fufuro atena asase a wo moti so no nye danchirafo asase na danchira hina akobo no ma hene danchira hina wotimi bo ma hene misleading kwa ansana wo biu na so be ya waye den waye so ne ha nyina ne se baby ade bi eda no I was say ye den ye de tu so see I want this all so baby ade bi dan na najima badu pese ye de tu na with all due respect with our sincere respect one won't deserve it but viewer discretion ti e be ne sa on deserve respect ba kokura say nanie wonye the need for asase na wono ate so wodi ma hene no wo mo ba ye mo mba bi kuma bi ne trae ye ba bi ye de ma wo mo trae na ye wampa mu ane ye de ma wo no so wono mo tra eti se bi enyaro se bi abrawo so ma di asase bantam wamfie nyina boso de politics ade apiapia wamfo agonafo ade hie na firi asase ne so no ene wo mo na edi so ene ma pa anye nasabi onye the needful baby ade ne tan won fan to ho wonya asase de ma de hie no mo baby tan ehu wo mo bo e ma baby tan ye no onya ma wonom no won kwose wamfiefo ase na se baby ade ne to no for the ato na wo de to ho wi a baby a bibia da na yi ne be fa to eya wo se wo adwene mu so wo asase no ti so danchira fo asase esa so mo de mo ye typical agunafo mu free danchira adawufo ma na be chichira asase emen na aduanafo na di so na wo danchira ni akora wo ya gonani be gira be defend aduanafo a enti wona na enso ani na ko prison nyina awradi nyankopon ewiase e mobo asante wotanti ka kire danchira hima se wonim se de si boaboa adawufo anu a wonim se de si boaboa gonafo anu a onye ne the needful esase kwaya age wo no yemfe no kwaya wa danchirafo ba ene political asante region mu no yewuro tumfo se tu ye odi kan oje ye ne de asase bantam no de ma ye ensase odi ma ye onu ne ma ye ensase tra so eso na mu kasa mutimi kasa we ye danchire ba asase no onum ti so no eye danchirafo asase ye yagunafo yensase we yensase typical land no watuma nye danchire ni dia atuma na naje bi oba ye no ya se ni eni ofiri wo ye kontrema ayi efe ne sei ayi fe sei danchira hene ade na yamfurifo omukura sebi no omuye kontreni akomu di ma danchira hene wo munyina no omuya moja abako no omuti abankese so na so na wotimi kokremu se o makonya ye wakonya eni ti so susu yi se baby bibi na ya kachira di ma bedu se kwan ode me no mienu na wo siasa wo ya agonani me no mienu nana yensu ne nana ne wo fa di ma bedu odi kan ade to afa so ekọ prison na ansa 1966 eyi no no ma ti corona boss wo no kachira ne se baby ade ne na yi nti won fa nto yi wonya ko ni madanchira hema esas na de hye na be chekire se ekuru no na nya gyanafo asase we mu nyina waste of sperm asante wotanti muti baby ana makansem bia na bofa mwodi asante wotanti asante amode ha enkro wasante manim ho no emu ne nyina mu na mu nyina mu fidi emagreti ye wotim beta
Some guy say danchra ya cheche danchra ayi about 1300 about 1250 no I catch say chechra sante 1700 yeah danchra hina odi kan e ya nabo aponsim na nabo aponsim onimo say tu o chechra sante mayen onimu no ne wo fa ase akobonso awoye two patches say bo aponsim di 550 years what na see di 550 years. Then Chiran survived the test of time. 30 years to grow when Timmy and standing in Nassau. Abra na bo pose mu ye and Tim Jack obedia de no 18 years. And Tim Jackali ebedia de why the third born to say to be odi kan e ba fo pem nyame basa. Ne bo odi kan no no. Ebiem wo ho ansa na Tim Jackali wedlock out of wedlock. Nana kubonsane one ne kwa wo santim jakari ne papa bedia de o se to bedia de no 18 years 18 years no di ka ware dada kane no 16 17 be ma ware ya go baba wane blago na ekwaje na wade de ama o se to nya 18 19 na yere moye mienu miensa etim jakari bedia de no se to sebi enya sebi aba no okọ na early 42 43 eti ebese ebusa se bra boa points mo dikan obeto say to dikan na so ameto no so ti odikan woni boa points em nante ya na so ne na nante say to odikan obechechira santema no se bia nyado woni boa points mo fa ase wo ya na one na anwo o say to odikan ne bari tim dakale na se de ba nya tim dakale ni wo hina otoso mienu wo danchara eye de na mutimi kasa 1200 ma kasa 1701 munye serious. You are not being smart. Mitimuse mathematical reason IQ no kofo ma decline. These things say you lose history we are a bigger problem for us, sir. Because history banner would lose. Huh? What history are you losing? A dear history pa and a will lose. Fatima Abdullahi or say are you not tired? I hope we say say obi ba na Fatima o kan ade din papa mu ba wono nkrofum na ade atora o ye tired me boa. It with all due respect, I am not tired. Into goodbye. I think so you are tired than me. Bye bye. Why? You are more tired than me. Bye bye. Momusu ntokwa na moko die ntina moko ntokwa wesirim. Ah? And I am Bobby so a handsome. You never know where you are coming from, sir. And you will forever be a slave, sir. So but I have come to realize that all these histories, you know, the other day I went to Togo. Okay. Now me coach episode be and I was told say Confanoche every noche. And I think it was. Look at this nonsense. Listen to this. Oh, Ababa we was over komo. Wakotogo akotwa some of the program ne selesini bi okoye wo mama bakotsem ya wono say she was told sa Confanoche ofi noche e wo Volta region na say wo Togo yes ya na o kire say yantimi an keep this history ya chi beyera so admittedly no or admit say Confanoche fi noche mu akomfo binom ne mu danchirafo binom no. See, I can't crawl for me better within that cancer. And some of you that James Fonibi, some of you are too bitter. And not to me was Almacas in no catches or at chimney. What to me who are ye a communi no catches or at chimney? What to me who are you or be or no free do job and no catches or at chimney? Such really disgraced. And there is history in protecting what history? That is starting one. Munyina mufri na political asante begin. Munyina wana mufri akani pie free ho. Because I ask at this now. Sesi e ka say obi fribun region ni mo. No person obese ko even Accra no muni adade a. Aje so be fa asante. Fante aje so be fa dance. Even as it is now today. On way and I near say Confanoche Sufi a Wukuga
recently, so there is a historian now, or also so I start to say, Confanochi, Enfi, Ukuga, Batofi, Aguna, na Busuma, Oninian, or come Busu, a friend, Chichiri, and our Kofa, Fiapo, and I said, you are Kofa Busum Babudro, or Kofa Babudro, so Beckham, into on Fiwo, Ofiaguna, and also so done history for Rokra. Into if we don't put these things together, how do we actually write into historians of Ghana? What are they actually doing? What do you know about Confanochi's story? I said I may ye Confanochi as a man. I was a maker. Say, Odumak my body, body, about the woman, at the denture, pentemper minosum, Yakutua, a freminosuno, a soria, a freminosuno. A bit to Rika and my denture, minosum dia, when Yanni crom. The American church you for you see, Odumak my body and obo denture. I meant to minimum minosum. Denture dia was sorry, denture dia when Yanni. Now, dear, you are so adorning. It is me so media no. So I have to be proud to say, me ye adawuni, na me ye danchirani. So we need to also face the fact. What can walk on? You are too adorning saying them. We feel it big when you are saying it, yet condemning the Ashantis. Secondly, Denchira Daya was sorry, Denchira. Who are the Denchires? Are they I say, are they an association of people? And I say, yeah, the UFO na akayasibi. What we say, Denchira? Denchira meaning for the Dau people. Yani akwa Denchira for. So be what you are between is not part of that Denchira people. But what made them become part of the Denchira people was say, ye di akamane so. And I say, yet him colonizing all that states. And when the man will beat me addressing also a denchirani. Name of say, cut the old people. It is mainly for the Guna people. Yeah, you migrated from a dance to a yene baby, a friend in Chile. Now you're the quarter baby. And if you're so boastful and so pride, reciting this appellation about Aguna for, you have to do the same respect and justice to other people. Don't you think so? So will be even a broad champion they do a quarter 1951 and then Crawford they are doing just 1951 yesterday. Huh? They are adorning themselves with this. And you want to collapse Asante history? What points him? What the idea for how long? A tip the Kalia second one obey the idea. What points him be the idea? Everybody can go and research. It's 1660 and a boy points in media day. 1691 and a boy points in Muye. Go find it out yourself. It is not me. Go and find it out. 1691 a boy points in Muye. What points in Yale da one as one yale now? Huh? Why yale da one as one yale now? A sunset. A Tim Jackery, be dear 1680, and obedi ade. Neso obedi ade 1680. Now catch them say. Nana bo ponse mu 1691. Eche se na oyare da ho. Ebi oso so say tu obedi ade tamben. Se kwa amahin, obedi ade 1682. 2 years. A Tim Jackery, bedi ade se danchira hine no. 2 years and the papa bedi ade se kwa amahin. Bebuana, is that not the date? But what you make a danchira and lasted for 30 years and to me and nazo. And it's a come never last long. But whenever they annotated this history, now one more bidu, I won't say, na santi the osokra. Yes, still, a man lasted even 50 years. Why? Akom was formed in 1640. Akom was formed in 1640. Woman and Abaku obedi ade fe no onye popular, but ansasaku de bedi ade a obepeja Akom state. Sabe no me doche for ye adwuma. Den chanmani adade na sa se ne doche ye adwuma. Na sante kwama no me doche ne ni adwuma.
It just imagine say one welcome 1731 akom guye 1731 kokore go find it yourself 1731 guye that's 1731 akom ogwa that's asante ba ye na akom no ntimi an stand 30 years ne guye esa say 1640 ana omutim konga yankrofo ye from akwapumfoi ana 1675 1688 ni mo ana omuko kanko ntokwa okwanko ntokwa omuko ye nkrafo igafo ana omudi edifiti wo mo anya okanko ntokwa omuko gantok ga state ntokwa omkonka omudi wo mo so 50 years na okanko ebedi ade na ono so bekoje wo mo firi wo mo nsem so early 1700 ana omu ne achimobu akwa bekon ye na achimobu akwa konka den akom Emma guafo no eti asante ba ye anse se ku bebo asante Samuel 1683 1684 sabrin na sa ku edi num 400 ma o se tu na so anse se ku ni mo se tu na so bu ka bakosam no a ena akomu ye da cha asante Abraham says na ku was dealing the same o se tu o tichira asante man Abraham for bedi kwa amaya konya enipa mienu pe ne bedi akonya nipa ba ko pe na edi ade wakom e man sese ku beto so mienu Abraham kwa amaya konya twum bedi ade na naje jare bai ono asante fo mo ndin ena twum bedi ade entwi bedi ade krobia manfi bedi ade otia nana nyanko badu bedi ade otia kente bedi ade enum otia kente bedi ade ena obiri yebo aba ensia obiri yebo abreso ena ntokwa ba omu ni sintraso fo ntem sabre chinchoso sa akwamfo omu nyine dikan na ne omu nyine dikan ye sintraso na ne onyine to sinsia oya kwa ma hine be ko ntokwa ana mutwa troto asante fo so saa ana mutwa ntokwa to asante fo adai ede ba semwa ede pa na asante fo ye mo a all the time pese mo yese ne so asante no che mo bebire Obin kasa na komunye powerful. Obin kasa na denchanye powerful. But for how long? For how long? Ansa se kunu mo se to acha santamai. Bua ponse mo no chichi denchra. You be denchra wodi kan woni mo se to wodi kan. Eti oye den na mo chen wo mo. I don't understand. Mo bo mu this. Wuti mi kasa denchra 1300. Yeah, di wodi kan woni mo se to acha santamai. Enti nese o se tu be hu danchira na odika na danchira odika nya 500 years ade no time abro mu nyina age mate ade no time so can't you really make your want me come was some woda say mu condemn ya sati history nyina ye no kure but the eye wo ya ne say e kire say wo ka no ho ana wo hye na say that is the pains and I would do so Mutimi come was without taking the anxiety off. Mutimi. What time? Two kawasma, what you mean in film? Huh? Oh, no, my bedu koi. America, no, as I was not no was anti fooding. Aye, and not a ye, and not the my a ye, a bunny ya, a Sante, Williamza. Williamza, and I call no two for say and found some women out. As auntie and cry, Winnie Musadiano. Say unity we stand. Ah? Winnie Musadiano. And now to something that does something thousand or to go. What talk with the party one call a tabonti deep and 24 hours. Winnie Musadiano. And here that's what I own. Kevin tell her. And the watchers were proud and when any or you're proud that we and or no kind of history. Watch how powerful our people are. The other time, somebody posted a video about the Western Togoran. These people, he says, I don't know, come on to me, so I got some Monkagana. As some more can afford the Akoyechi, and would dear can afford penny for them. And then, will prove what you say. They're no washing when you're back. Or Charles, no, or you're proud. I'm going to need. Now, I'm affording me Yansa, him for Yansa, there be okay. This time, dear, as some more canon. I don't know, Mumubi.
You are not being smart and reasonable. Why? Asante amode. Asante wa amode. What am I doing in Wimpia? Me, despite the fact say, me ye denchire ni akoda. It's answer denchire yaguna. Denchire yaguna. Denchire yobio yaguna. Adewu yaguna. It is ya kasa guna for denchire for me ye bia. Nesu me nana ayi krado. For the home ni to me na ebe wiase. Me nana ayi krado. Wo yi ahwenie ye bankam dwa. Ye hom na de baye. E de baye aguna for say yenye. Na ma ye tumi. Na ma ye sabi nyansa. Ade ayi nana ayi krado yi free mu ye ni bre the time. Agura ni biele ni wo wigina agura ni biele ni wo ni bre the time. Ye timi defend ye ho. Ye nso obia no betima de intimidate ya agunafo na de ato ye ne se ye de hu bon krofo enti tumi ekura ya agunafo no we are slipping it away e free yensa wana kachira wo wana kachira wo se wo beta obi sa agunani wunya agunani papa ye time ye wonye agunafo ye time ye wonye ye chiri de odin papa mu ba ye time obi asabi one papa. It may sound upon what about me town bruta me penasem. I don't know, I don't care how you feels. Ana hano se open okro bibima empempia ya bakwasema una na wo ho a yenkobisa wo papa. Den sha ya una na ono na be kire wo se weni na ye den esiye. Konfanochi emfi nochi. Ono nso a efene sen aguna hono yo na nya hono ofiri ankasa konfanochi ekugani na konfanochi no enam se oba ene bema ene wuni penti no enipa omwo enipa no obi afiri abusua mu ne papa eya asunani ne maame eya agunani Abranti Sewena na yi krado pa nsi mu no wa there is a similarities I can see. Because comparing you to me family members, and I can clearly see similarities. But what kind of nonsense is this? Huh? Why? Konfanochi. The papaya suneni. Indeed, the papaya suneni got it right. Ne mame ya gunani. Konfanochi mame ya gunani. Ya guna for be wiase. Yanka bi kranche da sa no chefrimpo firi ebusuom da anoche frimpo ya sini a typical senior people and no ko okugwa ye wo guanfo a omo ye okugwafo omo nyina be ye nua no mo mutibom asumdiem so omo nyina age anoche frimpo atum se o made no so omo nyina bo anoche frimpo legacy ho ban na nyame nhire okugwafo ene guanfo nyame nhira won bebre because omama ye hu sade wo fie ye ukọ guanfo ni mu a okugwa no ye wo guanfo group wo ye wo asenie sa asenie okugwa group no e na no chifrim ye wo bretufo se wa kanfo omo soso omo na eguan no omo nyina integral wa ba akọ efro omo nyina okugwafo it is okwa okugwa ni mu a abretu ni wo ye okugwa ni asachire ni bi ye okugwa ni aguna ni bi ye okugwa ni asenie ni bi ya ekugani ayukuni bi ene wo guan typical guans na omoso ya ekugwafo wonum nyina afrafra wonum na sase ne de kaya typical guans na omo ya ekugwafo no ko mo dia ne mo migration de de nyina de abe baako guan ni aka no afra ade ba ko so hye ne so ne se wo ya senie ni na krabo ya apan konfo no che se de nya ado ne nana nana amejata nyankopon wana na sebie nyado efiri bona bon wadanse ne na ba wo mamienu adutwumwa ena dufie nyampotema na simuni ene anoche frimpon ene wonum dufie nyampotema bese kwotena dompase ene obawo mansia ne bi ni ba ko afanya akusika na simu fo ni bi ene anoche ebi na bechichira mukom ebi na ko odua ben ebi na bese ko akora so
bonwire elia ho ebi na bese ko awukugwa ye adua kwa wawade asonani no ko sampotem ho because sa abre na asonafo no ene nkrofo a ya wo mo ya chimabu akwafo yi ya ehonum na wono ne papa no ofiri sa asonafo nim ehonum no mo akwakodi guafo yi omo akobo wo makokon ntokwa etia akomfo eti wo mo di wo mo wo faase ofori kuma akodi wo mo so hene eti na kwa akuapimfo mo ye guan bere say achimabu akwa no a one akombe ko ye no a opai fa hudie adima akomfo yi ye ode ne wo faase ofori kuma no besi wo mo so no amasa akonya na kwa ye baako eti kwa sa akonya ni mo obehu se ono achimabu akwa na ofori panyini akuapem e ofori kuma akuapem akonya ne achimabu akwa akonya e bibia bom isa history ninti na ne maame die ofra danse bona bon ne wo ne maame dua kwa anuane ne bi na etu amentuo ebi ba ayi amokom ebi ko asante agona ebi ko akuraso ebi ko obonwire ebi ko okugwa ana ebinum sasare sane bese ko wanchi bese ko sunyan kranza sabusuan nyina ebinu no menti abakosem ever make I will be proud to say I'm not chiwa ya gunani. Can be so proud to myself. Say wa gunani a wa ye anoche. Na sabi wonum kwa na cheche kwamfo a wonum ya abosum bia omodi adwuma. Can be so proud. That's why nya gunani. Wonya gunani. Agunafo with all due respect. Ye wonie ma esoso ne modu Senchani aye agunafo aye no equally said ya senefo esoso e was historical mystical powers no ya agunafo so ubi but sebi enya do sebi abraw anochi ya sinini anochi ya sinia pan na eti ye den na we fini he kofa hene e kwan ba so momiento aso e kofonachi emra ye wo no na e wo ewukugwa no chirepon kasa na anochi chi mizwa hwe anohwe eye chirepon kasa amukasa no oye ewukugwani na empempi no ye wo na nam se na ahohom wo no sunti no samre no na ahini a edin wo oman mu Ghana ha se denchra ti de ne amudi ne ko enkomu kasa enkomu a akom tete e wo denchra a komfo tete komfo chi efe akom efe komfo chi ne chi ona tete komfo chi akom na komfo chi no ne ti a anochi frimpon okọ denchra no ya okoshe nkomo ana na bo posim ani anyewu eye yamfurifo ntia ayamfurifo nti na ye wosa mystical powers ni woyimu ye na baako ye fe na kodwo wanyini na kodwo wanyini was so much power to the extent say to me and the kurano no it's not easy wono nti na no chifrimpo okọ den nchara na kodwo wanyini me say meboa kwa yamfurifo ni mu ayamfurifo no de equally ye busuafo ne no munya wa bankese eso tokwana na riwo no ko ba bi won ko ye no kan wom na yakomu ene kontradi ma ayi danchira konya obo ya dehye pa etimi na kodwo wanyini wonu ti na nochi ekọ danchira ana nyeyei danchirafo ana kanmam ne wotumi pa anya ne kore esase first na kanmam bebi na honhom bebre wo pa na hom pi na wo eye sebi enya na sebi ebra enchira ta no boase na twia bodom ehọ na wo pa ne ko ta akora no ne ta akofini mu sa ta no bosom no na ye more powerful and more superior. Say emra no o denchira no na opese eye buamponsim adakabre eye denchira hene a o sa na buamponsim adakabre ono a we refer say o this cartoon pada so no obo ekuruma no achichiri kuruma no so we say akom no ye mfa ndi hene enya no kore isanse ye nkonya bebre kuresisi we akani bi anim every typical account person bi ya we se nkonya bebre eyesuma nkonya ebi ya bosum konya ebi ya su akonya
so enkonya ne bebre nanan mo mote so ya konfo enkonya ne pi enchira ye typical example enchira konya etinya nokre se yemfa akomuni ade kane no na sase eyesuo dia akonya koto asase de suo bosom ti asase so ansana obi na konya tuntum aba ti akonfo nyina sabi enyaro me ka papa no a wonum omu ankasa eye ma akonfo no ti efe kasa ama na konfo omo na asase ne wonum de ya ansa kwa na no mba ebinum so beto yi ebinum betena ho anochi frimpo ankasa obi amokuroma no anochi frimpo wankasa enkom hye bi no ko hyeye na okonya amane asam no so kan na bam asam no kan na bam anochi fra okugwa anochi nimse na busuafo ne amokom onimse na busuafo ne asante agona kane ne ni Western region obabia ne ni Western region obabia ne ni kuro bebre obabia ne mo ya busuakuo eti obi erim na bia na busuakuo wo abusua ne sana na ye no emapim ivi nanse 1990 ye nananum firi echichichi no ma ba yi obabi so no mfiri enne na mode politics se niema enne na mode politics ti di pantem eye nne na mo ya sa niema no minyan mesre mo ni die kwaso me ye agunani de hye me ya dawuni ba me papa ya gunani me mama ya gunani. So you can see the typical aguna I am. You can see the typical blood here running in my veins. It's answer me a full representative of aguna. Me half aguna. Young crofo me half aguna. In the sense of your papa ya sunani ne mama ya gunani. But me the abominable act. Me mama and papa nyina e moja baako ene de wo me a full integrated a full mandatory agona ni akora me papa fi jamasi dewu agona fo edewu fo ne yei jamasi dewu na papa ofiri me mama so wonu frachi modan ene e behwe ene ba bi e fra honum joso wonwe me a very full integrated so obi ya agurani adea e kam dompe na wura kom hwidiem na bowura me nsurumu minti mintena ho ade a obi be dim me agurani anya mede no mema obi amfa ni asonani mema obi amfa ni awikuni mema obi amfa ni abretuni mema obi amfa ni asechireni mema obi amfa ni abianani mema obi amfa ni adakoni mema obi amfa ni akwanani de be ye wo anya ode no yemfa ye yonko. And now, no me can't say we could now make comment be. And for sorry, no, my baby platform that then chabe sorry, and all the intention they say, you bet you say a chance say, Asante Obia. Asante Obi. Having ya, Asante Obi. A chance say, a kingdom, ya building yet me journey naso. Upon all the circumstances, a come by, a come state a buy. Away. And I din na da kruso awai ha ya hwe sebi nya do ba bi akomu no etimi wrechi ya akojuru ba bi but awai na ene ha adikan ya ba ya dwana fokuru danchira akomu wo ho no na kwa aman e wo ho dada kwa aman cha akomu no bebre mampo cha akomu bebre isa san krofo nyina so yaduanafo danchira ba ye be super power we be the supreme amongst all the kingdoms by the way ehena wo chira wo say yagunafo kurade mu antimi so mu yi awai ehena wo hwase ye nkrofo achichire wo masase wam asase nyina ye nkrofo typical agunafo asase yo chichire manse ekopem na wam nsuo na no na duanafo de dia de wo ho wu hu nyansa nka
sa agunani. You don't even feel ashamed. You don't feel ashamed so beka sa aguna fo nyina meka mom. Na yenye secret meeting kwa be fa so age sa asase no. E dia me ade hye no abo na ma hne. Na beka aguna state no. Wo nyine sa ne ma no. Asante no a. Wache chire ni kuro. Ebi wo bono ahafu nyina ka Asante Kingdom no. Ebi wo Blue East. Ebi wo Tiv region. Ebi wo bia bebre. Margaret no. Ebi wo Western region. Enfenze Eastern region mo na. Ono na wo dwen na ho so be collapse no. Abrada nchira no aka bi kwai dun kwa chichibure. Ayomfuri eni ne ma no na aka. Yemfuri jamai. Ha? Ano na wo mo na wo ni abre. Attack no. Ha? How? Abra se bi anyado enasi aka. Jabin, we equally like akom. Jabin ni akom ni nyina the same thing. Na mu state. As Jabin no Asante Kingdom nim. As one of the states, yes, Asante Kingdom nim. And ya ka danchira aye one state. Ye wo kontre nifa akom chi dom ni. Ye no wo mu aye adukuro e wo danchira konwase. But ya ka Asante mano aye e parliamensis e na hihase. Every parliament is so na dikuro ni bonkum ni chidom sa na tete. What are we busy pulling the don't pull up away? Instead say so free sa unko ka ho. Unkrofo wo na wulusu. Me Asante ebe kunto kwa ma meku bi madanchira. Me meku bi madanchira. Ene menkun. Esa se danchira fo kodi Asante memo no. The seeking set danchira ne Asante be united. No yetimi afili free ni akwa development o danchira. Ni afili free ni bi wo na political Asante region. Sa on pen sana division a we danchira ni na we danchira ni ade na kwa kwesi wo. Krache. Wo bodin. Wan na enim se danchira fo. Otofo de asie. On fancy. Wo tumfo on fancy. Atwomafo ni ba bi onu mfiri. Yenim ukokuro tafo obi enim. Wan na de asie. Na so busa ho se. Why ho na aka na we mu ya dancha we asase no mote so na dancha fo asase. Ha? Obi ba ka kire wo se. Wo kreti sabe asa wo de obi hye in the middle of tight corner. No amasori mo bota ne sai. E be se ebusa mo. Mu mission pa na we na Asante o na we mu mission ne e wo hene. Enne obi asori sa komuni e de bunu agenda e de tan to Asante ne bunu no ntam. Abro mo nyina nipa baako. Wo so asori firi corner baako. Wo de tan to Asante ene de ntrafo ntam. Abro nyina esuogu Asante ne mu bi. Na ne edi na do beje obi. Na mfie bebiri wa mahwe nipa kwara ma aba na nyini. Abo oba no jetiri, oba na nya sika, wo ba ya so beje no. Bra, you are funny. Me nana ne atifa. Me misiwo me nana atemoda e wona befiri. Me ya typical danche ne akola. Wonya semu a bra, me yiwa ma. Esanse. Baby a se bitwene no, e fantasy e bokro no, ho ne ye bo e de kro. E de basem no. And no be hu no be sorry and na kom instigating Asante ade. Umunyina so de awre ho ne se umunyina kanfo wo. Aduanafo nie, asachirefo nie, awikufo nie, asenefo nie, umunyina busua de baako. E na Margaret, what time hu no ente se. Ye enti se bi anyado. Wo ye fa, wo patch se. Ene current political danger. Ene Asante betima compete ana. What is all this? Huh? And no be hu no biasa and na chem isige koko he nansen abrantie bia tia wose achem oh me refi platform di e woso bia mo de mo hu osore a wore wo ye ne ma efe wotimi yusu Asante enwom kro ne bibia ya to mo tumfo osetu ye otumfo osetu din wo ma na Asante anfo ne din wom no watam no waje wache hene na nabu akwa hene ato ne fe ye. But the same guy we member go to the comment section. Yeah, ye dear Asante atema. Me screenshot is our comment no.
na niji a woka bi na me share that read comment ni mo a get bi comment say achim any asante e baako go and see what like it will be a comment no one like it maybe you're very intelligent we got there. So in the eyes of people, you see up views, up likes, every asante for no. But in the mindset, they will promote you a chicken. After a party, say a chim or tire asante for bet here to us anyone. And then I'll be your film. And then I'll be your film. Shetafo, I him a never denture him. I did not look alike. Look alike. Me am sweet, sana ya gonna for yet. You with different body shape and different facial appearances. Bebra, oko kan, me you one ma. Me na catch up. Inyanu. Medamasi. Yami shiramu. Se mo brand mo daji. Na mesre mo ne di no bo kwan so. Asantema is not competing with anyone. Asante Queen. Ati say. Sana. We are communia. First what you say you are not competing with anyone. We are the engineer. First what you say you are not competing with anyone. What's so ye? Your friends say communia what blue region more. First what you Suma hene kan asembi. Listen to this agenda. What the tea agenda we? On agenda more tea. On also near Santiago and so abo asante. What the tea agenda be all? Okay, cast someone Suma. Ukura. Ubit ma dun so twa ho hia. Ekwo ketuwa bi tse mensa yem enfuturo. Umpe development. Emphasa energy no. What did this story and the criticize no? Emfanko. Udisi so emanefa empuntu ma enko pempu emfa ma o MP. We better bontene. Abotu fo din di wi aka se wo se wuti we no otu fo grade 1. Oh what can be ni? Hey. Agenda bi o. Nanam person be discussing later on. Nana Kofisono Odikro of Sampa. Sabra no na Sampa, part of Sima. Mame, and discussing later on. Meba, mesabe bimpa, meba. Hey, what happened? Meba. Oh, Asante Queen. Awapa. Asante Queen. Wafefe. Mommy, oh yeah, when it was meeting come on, oh, sorry. No, but come here and do where the master answer for. Because already show. Already show. One more question. Na say advice we say dey. We nyan wo baby a. Kasam ne gosan ke nipa ebufa so betie o. Me say me kwa me tena masaba me se me metie bi. Na me so fa mo me bra. Me ni je kwa kekesi etio ye ni je si etio asempa sei ebi mu kotua sika ekotie abakwasem ekotie eniema pasei nanso no wo de ache free mame owo me awrade nsa wate o ma kwa tente mu ahode ne beka bi kire ye na ye wa so de ye tie wu. Thank you so much, mommy. Thank you. Me and we na my baba have a discuss with. Me that's mama bye.